Anaminuno nga pinayungan, kaupay daw hini ay ahay, hini pagkitan. Naimugsula inihan pakuran dito halawaan, agid daw upunan pagkuranan kwatang agin sa brag ni congressman. Hala na itsahi pa nga pamurutan, kundiri mata mo silhigaw iha panggala. Kay damo padidit masunod nga magbuburat sa pastilan, ni sampang umuran ay pagdalang kay Papayungan.